Bismillahirrahmanirrahim. Alkitabu tasi'i, dambugal jeena ya ɓangal no yewten aljanayati fi boneji ɗin, fi musibaji ɗin, fi hiddiji ɗin. Albabul awwal, an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala maki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Allah maki la yahillu dagotako damu mri'in ƴiƴan neɗɗo muslimin julɗo yashhadu seeditiɗa la ilaha illallah wa anni rasulullahi dagotako ka ƴiƴan on hewte illa bihida salasin siona o waɗa gotel e piiji tati. A tayibu zani jombuɗo zina ma jombaɗo zina, ɗum ɗon dagini ƴiƴan makko. Wan nafsu bin nafsi, ma o itta wonki, ɗum dagini ƴiƴan makko. Wattari ko leydi hini on murtuɗo yo e dina makko kan almufarigu lil jama, serte e jama. Oɗo kadi ko yo tuubine, so jaɓa al tuubude aray ko yo ware. Muttafaqun alayhi. Ko njelo wara lagine ɗo musidɓe julɓe, ila lagine wi'a lagine surtout ila 1958 heɓi ɗo. Ko njelo wara lagine e ponji, wara lagine e otoje, wara e cuuɗi mum, wara e kasoji, wara ka hawre lawol kawre trawo, wara e butikaji mum, wara e taabe mum. Ko njelo musidɓe julɓe hara ɓe faggitaki hay gotel e ɗiɗo tati hino ɗuuɗi. Watten yiili yo Allah ɓeyden fewnude. Wan Aishata radiyallahu ta'ala anha an rasulillahi ko ƴetta ene laaɗo Allah qala ɓe maaki la yahilu dagota qatul muslimi wargol julɗo illa fi hida salasi fisalin sowna gotel e piiji tati. Zanin musinun, mawɗo zinuɗo alegoye jombuɗo zinuɗo ma jombaɗo zinuɗo fa yurjamu o rajimet. Wa rajulun e gorko yaqtul musliman o wara julɗo mutaamida e hoore teware fa yugtala on kadi warete. Wa rajulun e gorko yahruju yaltuɗo min al islam ka islam fa yuharibu llaha wa rasulahu o haɓi Allah ene laaɗon fa yugtala on kadi warete. Aw yuslaba ma o fempe aw yun faw ma ɓe riwe min al ardi modde ɓe itte e ndin leydi ɗon. Alegoye riwegol ko ittegol e ndin leydi na ɓe wondigo embarqué tongane tippata ɗo si ɓe yiyama ɗo ko ɓe wareteɓe mi mana ko gotel e ɗiɗo woni ko ɓeɗo yoɓirte ko ɓeɗo tun dagui ka warete ka dina. Rawa Abu Dawud an-Nasa'i wa sahul Hakim. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuqda bayna an-nas, ko adete ñawoyede ɗo hakkunde men ɓe yawmal qiyamati ñande dargal fiddima e ko fiiɗi e jiije. Muttafaqun alayhi. Yo Allah on walla en nde ñande hara en jogaki ƴiƴan goɗɗo yaaduɗo ɗon no barmini goɗɗo ma no heeli goɗɗo ajanallahi no wari goɗɗo no mari probléme. Wan Samurata radiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala abdahu, kala warɗo maccuɗo mum qatalnahu en waraymo. Wa man jada abdahu, kala taƴuɗo kinal maccuɗo mum jadanahu en taƴay kinal makko ngal. Rawa Ahmad wal arba wa sana Tirmidhi wa huwa min riwayati al-Hasan al-Basri an Samura. Wa wadi ikhtilafa kum dinu lutumirama fi sima'ihi minhu fi nanirgol mo o hadis. Wa fi riwayati Abi Dawud an-Nasa'i bi ziyada wa man khassa abdahu, kala khasaynahu bimana kala tufuɗo yitere maccuɗo mum min tufa yitere makko nden ko ɗum woni khasfa, min tufa yitere makko nden. Sahul Hakim hada ziyada. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuqadu al-walidu bi waladi, hara yottetake e jibinɗo ko huwi mo jibini on. Misal goɗɗo no piiji ɓiɗɗo mum ma goɗɗo e nder ko ne'ata ɓiɗɗo makko mayori e jungo makko e nder ɗum haray o nangetake, ma koyngal oya helirimo haray yottetake. Ɗum ɗon ko Allah on ñawoyta, ko Allah andi so tawi oya koye fini ugol fewna wonno mas ko e ngaygu o wonno. Kono haray sellata imamu on ma laamu ngun ka nangamo inna ay ko waɗɗa ɓiɗɗo ma on kon min yottoto, ɗum ɗon sellata ka islam. Rawa Ahmad wa Tirmidhi ibn Majah wa sahahu ibn al-Jarud wal Bayhaqi wa qala Tirmidhi innahu mudarib. Wa Nabi Juhayfata qala qultu mi wani li Ali hal indakum shay'un, tawsino e jungo mum goɗɗo min al-wahyi immorde wahay ghayri al-Qur'an harana Qur'an. Qala wila walladhi falaqa al-habba, mi wondiri on sekuɗo gabbe ɗen fuɗini puɗi ɗin, wa bara an nasma bi ma'ana o yaltini puɗi ɗin o mawnini ɗi mi fatahin ay khalaqa an-nafsa warɗo taguɗo wonkiji ɗin afan wa bara an nasma taguɗo wonkiji ɗin e daabeji ɗin fof muɗum. Mi wondiri yo Allahjo illa fahamun, si wona faamu yu'tihi llahu ta'ala mo Allah okki rajulan gorko fil Qur'an immorde nder nde Qur'anare. Wa ma fi hadihi sahifa e kon koye nder ɗiɗo ɗeri ɗum woni al-Qur'an. Qultu min wa ma hadihi sahifa, kon ɗon ɗiɗeri qala ne laaɗo maki al-aqla ko haqqille ɗe wona Qur'anare nden afan ko haqqille ko Allah okkimo kon wa fikakil asir
e yakkitugol nangaɗo walla yakkutula muslimun bi kafirin e kadi julɗo waretake fimo wari kefere de si julɗo wari kefere o wartetake rawahu lboukhari wa akhraja ahmadu wa abu dawud an-nasa'i min wajhin akhar e bangal go anali ko ƴetta e aliya ton wona e umar bun al-khattab wona e abi jahifa wonde manna wa qala wi fihi e nder hadis on almu'minuna gomɓe ɓen tata kaafo ɓe yonodira e dimamjije maɓɓe ɗen gomɓe ɓen fof koɓe gore koɓe valeur goto wa yasaɓe ɗin matihim naɓay kadi ahadiji maɓɓe ɗi adna ɓurɗo fanɗude maɓɓe mana julɗo ɓurɗo fanɗude si ƴetti ahadi julɓeede tiɓɓen fof si inayi ahadi ni alaykoye gollitira e ahadi ni maintena e ahadi ni wahum yadun alaman siwamu koɓe junngo woto kadi e tawɗo wona jeyaɗo e maɓɓe alaygoɓe fof koɓe wallidiro si yandiɓe e goɗɗo goligo wala yeɓutalu muminun bi kafirin gomɗinɗo waretake fi mawar kefeero wala du ahadin fi ahadihi o waretake gomɗinɗo waretake kadi jon wala du ahadin jon ahadi kadi waretake fi ahadi e nder ahadi makko ni sahahahu alhakim wan anas ibn malik radiallahu taala anhu anna jariyatan no korɗo goo wajada ra'asaha wujida ra'asaha hoore makko nden tawan kadu raddak gomɗi no ɗisa bayna hijirayni hakkude kaaje ɗiɗi fa saaluha ɓe laddimo man sana biki hada kombo huma ɗum fulanum ko kaari ko noon ɓe landorimo ha ɓaawa ala wawde wolde hatta dakaru yahudiyan ɓe janto inde hadi alyahudajo on say kanko debbo mo hoore mum ɗisa on hakkude kaaƴe ɗen munca kono o mayali fo awmato birata o liƴƴi hoore makko nde wonde hi ko on kaarijo fa okhida alyahudiyu alyahudajo on nanga fa garra o ɓiriti fam rasulullah nelaɗo Allah yamiri an yuradda ra'su nde hoore makko nde muncete kan kadi bayna hijira en hakkude kaaƴe ɗiɗi waɗa muttafaqun alayhi wallafsu li muslim wa imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu anna ghulaman no gorko goo li unatin wonande yimɓe goo e fuqara wasuɗo ɓe ɗata o taƴuno udunu ghulamin nuru paykun li unasin yimɓe agniya alluɓe ɓe mana paykun ko mawɓe mara hunde taƴoye nuru paykun ko mawɓe mum mari fa tawanna bi ɓe ari ka annabaji allah sallallahu alaihi wasallam falam yaji allahum shay'an nelaɗo waɗanali ɓe heƴi hunde rawa ahmadu wassalasatu bisnadin sahih nelaɗo allah subhanahu sallallahu alayhi wa sallam waɗali hay e hunde wa an amr ibn shuaib nabiyan yaddi anna rajulan no gorko goo ta'ana rajulan o tufuno gorko goo kadi ɓe garnin o tufirimo aladuru fiiru ko batika keeki makko ƴetti alaadu o naadi e keeki o ɗin fa jaa ila nabi wari ka annabaji allah fagalay aqdini nelaɗo yottanola mi muññotako mi faala kadi e yotte fagal nelaɗo magi mi jaɓi kono wonu hatta tabura ha sella ñawde ɗen ha sella summa jaa ilayhi refti o artoyi kadi janngo o dikkal fagale agdini yottanolan on say fa ɓaada wonelaɗo yetti ɓe nangi oya ɓe tufimo kanko kadi aladuru ka keeci summa jaa ilayhi refti o aroyi fagalani ya rasulullah a rejitu ayi min on min mi laaƴi min mi belesi min mi paralesi min koyngal angal ko tufilan kon ka ceeci ngal bonno few an kadi bonno koyngal makko ngal fagal nelaɗo maki oye ɗum wata wonde ɗadna haytu ka gomɗi mi haɗinoma ya accu ha sella fa saytani yedduɗala fa abadaka llahu allah subahana wa taala on woɗɗintinima e mum wa batala arjuka ino jonnon noon boni laƴande ma nden ɗum ɗon yottatake tumma naha rasulullah sallah sallam retti ila nden ñande nelaɗo haaɗi an yuktassa nde yottete min jarhin immorde e barme hatta yabra asaibu ha ɗimmojo makko on sella rawa ahmadu daraqutni wa allah bil irsal si goɗɗo barmini goɗɗo haray barmina ɗon koye nangue jogite e barmin ɗon koye nangue jogite kono yottetake e makko ha barminaɗo on sella par ce que andu o belsuno ka o belsano saabu barme on taƴuno koyngal ngal ma jungo ngon haray ɗon si tawi sabu barme o yawno ɗon ha tawi be jungo ngon taƴe ma ngu belesi few ma be koyngal ngal taƴe ma belesi few aray oɗa kadi koye jungo ngon ma koyngal ngal nangue taƴe feƴƴi halay barmini hande kadi ma si tawi ɗuma warno oya few aray oya koye nangue ware kono si tawi noon joni e oya barmini oya tun oya kadi barmini oya barmin ɗon nanggama yettama joni noon barminnaɗo on jaka hawriti ɗum hawruno e ɗaɗol ma e ƴiyal misal bonni teral ngal ɗon few en wata wiide en yiltita to bonno en teral oyangal haray wata wonde hande kadi ko ɗum waɗi si yettetake ha sella wana abi hurairata radiallahu taala an qala wi iqtatalat piiruno imratani sonnaɓe ɗiɗo min hudayl jeeyaɓe ngol gorol faramat ihdahuma al akhara bi hajarin oya fiɗi o yakka hayre fagatala o warimo few wama fi batina o wari kadi bobo on ɗon kadi yeɗu makko few fahtasamu ɓe yeddodiri ila rasulillah ɓe ari kane laaɗo allah fagada rasulah ne laaɗo allah o ñaawi anna diyata janiniha wonde diya bobo won kon kareeɗo gurratum koko wiyete kon ruwa
gurra fattasdidu manunan woko ko wiyete kon gurra aroye ka fensutuɗen ko wiyete kon gurra on moƴƴa woko ɗum ɗo woni diya bobu hon kon kareedu ay abdun aw walida bimana ko diya korɗo ma maccuɗo bobu hon kon kareedu diya makkum mo wari korɗo ma mo wari jiyaɗo diya ko on tigi yoɓata kon haray ko on diya ɗon woni bobu wonko kunka reedu ko yoɓante kon wagada bi diyatil mar'a ɓe ñaawi fi diya debbo wara ɗon ala aqilati a e dow valeur makko mi mana ko diya hellifaɗo neɗɗo julɗo dimo hellifaɗo ɗe andi ko ngeloɗi temedere ko ɗum ɗo woni diya fi sonnajo on amma bobo kon konka reedu makko ko diya maccuɗo ele bobo hon kon ko pulum kono ma damal jibinaka taw dari e hoore koyɗe mum ɗe mi mana hande kadi o debbo ɗa yoɓina diya aaden e feccire mi andi e korɗo ma jiyaɗo ko feccire diya woni ko yoɓete oɗa ko diya timmuɗo mi mana mo wari reedujo wari dimo e ɓiɗɗo mum on yo Allah on dandu en warde e waranede haray ko ɗum ɗo woni mbi mana e ñawore makko nden o yoɓay diya kamil e nisfu diya wo warata ha roni debbo on walla da ɓiɗɗo makko mbi mana bobo hum kunka reedu ko roni biro makko ɓe foole ɓe maayi kono ko nenejo on adi mayde waman ma on e wonde ɓe maɓɓe fa qala hamlun boni nabigal hadli oɗo ini ya rasulullah kayfa agrama ko honno fawtorte ko honno yoɓirtirirte malla shariba wala akal ko mbobon ko ñamali yarali wala nataga wolali wala istahalla daginali ilali memminaki taw ha hande goɗɗo yiyani fa mithlu dhalika yutallu wo kanko bi mana o faandi wonde manna awalegoy sifa ɗum ɗo kanko o faami awalegoy haray ko jamfa kanko o faami ɗum alfi'lu mudari'un mabniyun lil maf'ul min at-talli ay yulgha wa yuhdaru wa la yuj'alu fihi shay'un min ad-daman wa innama ad-daman fi itlaf al-hayy bimana wo tallu ɗum ɗo ko mere le goyam wo sifa ɗum ɗo ko mere na ko duwanno yoɓede awalegoy on sumati fa qala rasul sallam nelaɗo make innama hada andu kum bobo wonkon kareedu min iko ɓe maki anduno ɗum ɗo oɗo min ikwanil kufan nelaɗo maki oɗo bimana woluɗo ɗum on dariɗo woli ɗum on bimana hamla bun nadihata alhadli nelaɗo maki oɗo ko jeeyaɗo e musidɓe mon dureɓe ɓen jeeyaɗo e musidɓe mon heferɓe ɓen awalegoy oɗo ko gungi ko alegoy hay tayna o ɗum kono ko gungi ko min ajili sajihi ko sabu barminede makko nden alladi saja woni ko barmine bimana ko sabu bonnere nde o bonni nden aaligoy ko ɗum ko yuppi e makko firo mum muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo min ajli sajihi alladi saja ko bimana ko sabu bone makko on o waɗira bone ko mafhumu muɗum on non wa akhraja no yaltinimo Abu Dawud wa Nasa'i min hadisi Ibn Abbas anna Umar radiyallahu ta'ala anhu sala o landino man shahida qada rasulullah yi kombo tawano ñawore ne laaɗo nde ñaawi fil janin e bobo wonkon kareedu si goɗɗo wari kon qala yi faqama dari ɗon immi dari honno o wiyeteɗo hamlu bunin nabiha faqala kuntu min ɗo mi laatike bayna imratani hakkude sonnaɓe ɗiɗo fadarabat ihdahuma al ukhra goɗɗo e maɓɓe pi oya o warimo fadakara nelaɗo immi ñawiri ni hakkude maɓɓe fadakarahu o janti hedi so muktasiran o raɓɓinɗin o saha ibn hibban wal hakim wa anas ƴettama anas radiallahu taala anhu anna rabia wonde no rabia binti nadri ɓiɗɗo radi oɗo rabia binti nadri oɗo ko yayirawo anas bun malik amma taw way ko yaye makko wonde kasarat o helnota niyata jariya tan e ñiye jiwo goo fa talabu ilayha ɓe ɗaɓɓiri on jiwo al afoy o yaafo yandi o muñño andi so goɗɗo bonnama ko ɗum adorten fa bawo ɓe sali faradul arsha ɓe weeɓitana joni awa yoɓe accu e sonnajo heluɗo ñiire o yanden ɓe yoɓa diya fa bawo ɓe sali ɗum kadi ɓenni fa ataw rasulullah ɓe adi kanelaɗon sallah sallam fa bawo ɓe sali illal qisa sago ko be tu yotte ko be ñiire o yanden ɓore ɓasi famara rasulullah sallam nelaɗo allah yamiri bil qisas yottagol fa qala anas buni nadar bi mana bandirawo debbo on bi mana dappirawo anas on o inni ya rasulallah a tuksaru saniyatu rabia ñiire rabia nden ɓorete
la waɗata walladi ba'athaka bil haqq mi wondiri o Allah jo neliɗoma gonga ñiile bandirawo an on la tuksaru faniyatuha ñiile makko nden ɓoretake fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya anasu ka yo anasi kun ɗum wonɗa guerde kitabullahi al-qisas deftere Allah nde hino yewti fi yottodirgol si tawi bonnaɗo jaɓali yaafade jaɓali diya faradiyal qawm yimɓe ɓen jaaɓi weltori fa afu e honno ene te honno noon miijoɗa jon mbi mana kitabullahi al-qisas deftere Allah nde no yewti fi ko wiyete kon yottodira si ɓe jaɓali yaafade jaɓali diya kon ɗum daratoɗa imposeɗa inna ñiire bandirama on yottetake ɓoretake o lanni huɗade o gayni faradiyal qawm yimɓe ɓen weltori yaafagol ngol faafoɓe yaafi few ñiire o yanden ɓoraka ɓe mana wondore makko nden Allah ɗigginanimo saabu moƴƴugol makko e fewgol makko ɗum ɗo kadi ko darsugo ko leesol ngo fa qala rasulullah sallam laɗa maki Allahu akbar inna min ibadillahi ande no jeeya e jiyaɓe Allah goo mallaw agatama on tawɗo si o wondi alallah e hoore alallah a barrahu Allah wallahi ma ha wonore nden ɗigga ɗum ko saabu fewgol ngol ɓeyden fewde muttafaqun alayhi wa lafzu lil Bukhari ha ko ɗum waɗi yimɓe ɓen fo nagore wallahi no woodi woɓɓe tawɓe si ɓe towni juuɗe maɓɓe ɗen ɓe toriki Allah ñawlinta o tandinta no woodi woɓɓe si ɓe huuɗi si a bonniɓe ɓe huuɗima Allah ñawlinta o tandinta no woodi woɓɓe si ɓe du'anike ma Allah ñawlinta o tandinta haray fo nagore ta sikko no wawɗano ma no ngal mo wayi fo ko non wayi wo ndeyɗa hoolora jawdi ma kalise ma mbile ma karamoko woɓɓe no hoolori rabbul ibadi ta hakkude maɓɓe ko riduhum kuntum ma no gasayi kun ala ko ɓe tori wo ko ɗon e ɗon reno e tagore nden fof reno e sifa ɓen ɓa noon a yii goɗɗo a anda siko jeeyaɗo e ɓen hande ɗum reno e tagore nde wani ibn Abbas radiallahu taala anhuma qala rasulullah sallam man qutila fi immiyan kala waraɗo e nder immi mi mana hunde wumude ara no niɓɓiti seeɗa mi mana warɗo wona e ɓindaniɗo aw rimmiyan ma fam teroregol bi hajarin kaaji aw sawtin ma ɗum sawru aw asan ma ɗum leggal fa aguluhu haray diya makko agulul khatayi ko diya faljaɗo wara waman qutila kala waraɗo amdan e teware fa waɓɓude gawa dun haray ɗum ɗon ko fawtete ɗum yoɓete ɗum diya timmu ɗum waman haala dunahu kala ɓisiɗo hakkude ɗum inni diya on yoɓatake fa alayhi lanatullah haray fayke mo kuddi Allah ni akhraja Abu Dawud an-Nasa'i ibn Majah e bisnadin qawiyin e tugorde mi mana tiɗude alego e tugorde sellude ko fanda e awrimmiyan ala wasni imyan mi mana ko banga mi mana rimmiyan e immiyan ko gotum mi mana hara fo imo warɗon te waaki mi mana misal ko goɗɗo yiyata goɗɗum no memminoɗa o sikka ko mbarodi o huula o fella tawya ko ibnu adama ɗum ko immiyan ɗum ko rimmi mana ko hunde niɓɓutude tawde te waka eɓɓanaka ma feroɗa leggal ɗa a tawi feriɗa ngal kono a eɓɓanayo ngal hawre e oɗa ngal hawra e makko ngal warama ko ɗon ko fanda haray ɗum ɗon haray fa agulul khatay haray ɗon diya on oɗa yo ɓaydiya kono ko diya faljuɗo o andi diya faljuɗo e diya tewiɗo diyaji ɗi wona goto وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala wi ida amsaka ar-rajulu ar-rajula si goɗɗo jogitike goɗɗo waqata lahu al-akhar ha goɗɗo go warimo mana jogike goɗɗo ha goɗɗo go pi on mo jogiɗa ɗon ha warimo fi kalan a piyalimo yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka haray warete warɗo nangete kadi soke jogiɗo on ha oya warimo jogiɗo on o yaha o wara o nangete o soke warɗo o yan on ɗon kanko o wareteɗo bilaji dali ko alda yeddodiral bi ma'ana haray on ɗon bi ma'ana ko wareteɗo wallahu ala wa alam haray fiidiyaji ɗin ko hunde nde andanɗa hoore ma no metti fiɗa akh rawa Daraqutni mawsulan wa mursalan wa sahahu ibnul Qattan wa rijalu thiqatun illa anna al-Bayhaqi sunatun Bayhaqi rajjaha al-mursal mo jiccini waɗugol hadisu mursal وعن عبد الرحمن بن بيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ورن مسلما جلد بمعاهد سبه موري أهداد إهورة تواري وقال أنا أولى من وقع بذمة كمين بري هندودي هنغول أهدي مكوني من هل دي وحبتاد جلد بن حبتام himu hunni ahadini komin ɓuri handude wunnugo laade makko bimana noon julɗuɗimmo jan si yeehi warimo haray ko be mi rewno sharia on e hoore makko haray ɗon mi hunnani o yahadi makko ndi kono so tawini mi accitimo ɗon bimana mi warali warɗo mo haray
haray kanko min mi daɗi e junngo makko kanko o daɗali e junngam mana aray mi hunnali haadini ko anndingol en ahoɗaɗo ko gonga na o julɗo kono o jaggitali haade ndin o firtali so julɗo warimo haray julɗo on warete akhrajahu Abdurrazzaq hakada mursalum wa salahu Daraqutni bi dakari bi dhikri sabu jantagol Ibn Umar fi wa isnadul al-mawsul wahid wa an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala wi qatala ghulamu ghayla qutila warama ghulamu ghayla paykun ghayla ko inde gorol ni fa qala Umar sayyidina Umar wi law istaraka harakafuno fihi e wargol kumpay kon ahlu sanaa yimɓe sanaa ɓen fof lagataltuhum mi warayno ɓe bihi saabu kumpay kon ɗo ɓe dendagal akhrajal Bukhari ko anndingol en si wulure kafi e wargol goto wulure nden fof warata si ɗiɗo kafi e wargol goto ɓe wallidiri ha o warama haray ɓen ɗiɗoɓe ɓe warata sayyidina Umar kanko kono woni no ñaawiri وعن أبي شريح الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له كلا ورناد دون قتيل وراد بعد ما قالتي هذه باو كونغول النبي معنا باو حديث مابbe mon den jangude do hare faalu yimbe makko ben kanko warado bayna khiyaratayn hakkunde subina peji didi imman yakhudul aqla amma be jabadiya aw yaqtulu ma be warta wardo ko gotele didi tammun noto ma be yafo أخرج أبو داود والنسائي وصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه معنى مهري في دياجد في مصيبة جد ko ay ñawre fi majjun no metti fi taw nafere maddiya e probléme e bakkat koni ko e majji ɗum ɗo no feƴƴiti haray reno ɗen e machine ji